said the dream for research na eba no ɛna sɛ yɛde me do kwetchi kakra o share 2018 National Delegates Conference a course wo ko freedua na me kai pa say I mean I'm for research a babonti nyina no prior to the elections no project the make a national executive election between Freddie Blay and the 17 and sure but last minute no bibias bi enema dane e me wi ase na era Freddie Blay watima be win national chairmanship no etiye de ye wogidie se de ekoso nyina no o se esua bibi frame research na mpanifo aye no ye montungu medical ka say psychological tool there but I know so nkyere say emu nsem nyina no say bi ye ebo ato agu na bi wo ho a ye benya useful lessons if you say yenso so ye fa na de kwadwendwe mu a ye betima ye ho adwuma efi na ekosi memenda ye beto aba brakofi ye ya man say dey ni say a very long time because never be brain ni betimi asi enne ebeko na wie ye kra no obi vote so beti obi so dey bi ba be ka ho ade chia ye sign wa another 24 hours and sana finally yeah enti yen de ye mo nhye yen ye da so ogidie e wo delegate ni mu se omu nim se abana ye koto no e fa wo mo ankasa hyebre ni omo daache e ho again omo to abano because omo pese ye break 8 da bia de aye kan se ye to abana se NPP fo nyina to ma NPP candidate I present here there's no way I benya 50% plus 1 ene de mpani for e wa ha omo be ne me be adwen sa na NDC for nso nyina koto abama omo candidate ono so ntumi nya 50% plus exactly ye won krofo bi o ha omo ye floating voters omo no se unya dodo o mafa omo beto ma wa e na wo NPP na NDC no obetima win now ye ko into election 2024 NPP ye say ye wi ata so say de obi nya ebi dawa manyosem ye be ye no e wo say etimi nya candidate udi ni begina ho a ewiase nyina Ghana fo ni nyina betimi aka say papa we dey betimi agene e wo say ade soronko bi etimi hye ne so onimdifobika or say credibility is like virginity it is broken once and can never be recovered it is a Ghana fo nyina wogidie bi wo mu say ade we na onim ye ene no nti yaji utumu a se wudi o muhwama wo ho kakra bi a enya ade a betimi abeka bibe fufura ama asesa o madwen bi o it is a yes economy ho asem na onim ka economy said ye toto o man sika asem na onim ye ene nyina yenya o mu gidie na ye de hye won sa ene abedu ba bia we ya ena medical aka say yes koto nchene bra wo ba ya wa bansapan asem be na abeka ne de no ene nchene na ne ye pe ne be ye pe iti ebe ye ena saa na microphone terms about you go explain tire ubechire ma na fe wa kra wa bre enti ye mpese ye be ko election ne beba ne be ka se Ghana for say Ghana for anye yi nti mo fanche ukọ dame ase ukọ nsedwa ase ufo trotro ufo taxi na utie nkomo a Ghana for dodo na edia omo nso na beto aba I mean December 7th 2024 de dodo na aka ne say mo amfa Kennedy Agyapong ama ye nto aba because e bi o man na duru no ehia obi o wakokoduru a obetimi asore ahwe mpanifo anim aka no kra kire omo ehia obi a ne minister kra de ne din mpanifo se abonde ne huhu na we nafu akofi yetiti we me ka se na no mafu baako e wasi ampa na chainsaw operator bi twen ne machine na odi copy from ho o sparking machine na nipa na me de asase na ma ne so nhwe ma no no so ye juma the other side no ba ho oba no se be ma na o ye de no so ebe pai due no so hwa na ma kwan se pai also say we there si rem to bi ama no kwan na me be pete masase e no se na onim de na asase ni no se da bi no se Honorable George Opoku Amponsah dia o se eh bafo se sane ma no menko e hwa na o mo se sa o mo nema nyina na o mo san ko e brago fi me meti dwa be menko ntokwada enso o ti mi di no wasesa ne nema de ko e wo se etimi nya president bia enam ni di nti the ministers kra anye bone se minister na ya de anya obetimi ahwe n'anim aka no kra kire no ena waka se ono be Ghana mampani a wo Ghana bibi wo ho bia obema 6 months amnesty period fa Ghana de ebre no no fa mu o man no eno na nipa ni bitia na eja o man hyehyɛ se enne se papa yi ba enya de ebenya itire didim because aye o man ne bone eno nti na omu nyina agi twia omo ye de omo ye but yen de enya no na ehunahuna ye etebinum be sponsor research
na appointed to a victory for them yate ase there was a yesua or sa research na omo na sponsor mu no yen so no yebesua a sponsored research oh brakofi and the medical catcher say is na be psychological too oh yen fametum na Ghana fo nyina anka say ade na ho nenam and yebeto aba ne be wie ni me se yebehu say senior wie eni hu chale the form for ne be kasa no be kasa say Honorable Kennedy Agyapong wa defy all odds ama wa make you excuse my language nonsense of all researchers said the be ya be project a particular candidate it dey also assume yesua but we still maintain say research or no research Ken is winning with or without